chung in chungs television janaba mugaita thonruwe asai banchat pujang charuk nai Sunday tong kabisumicham Manipur newspaper the poknapom ko ilong mai megoi nakong pain dalong ne Ukrul police station ko civilians goi re lakamai tamai luna charuk phangkante tamai paderina gatle Army Chief Dwivedi tuang ladbam tai Manipur irang hai jat kanai tuang namake karung ko parinaye sami ti thai mai kumthe tana MP bimol rina sakante Highway Changway landslide kasempam khuina pochai kamal henthau makang MDA Manipur Driver Association rina sakante Manipur University ko World Teachers Day program lanpat kante Kangchi khunau maning laikai ko lokpu goi duithum kante Kuki zota scheduled tribe list ko re lapat kang Maitai Tribe Union re Supreme Court ko wakat punite Delhi ko langpat ni mai NPP National Executive Committee meeting postpone sukante Bank of Baroda Manipur University branch ko re court padai kai ho mai case ko mansai kathum jail ko padgut kante Megwaina sports jamlamni thaisamlo ko Premier League Dolanaism result re Crystal Palace versus Liverpool tari ko Liverpool rina 2-0 ko ngamlo kane Arsenal versus Southampton ko re Arsenal re 3-1 ko ngam kane Manchester City versus Fulham tari ko City rina 3-2 ko ngam kane Ane kong surup makai kan migan ko Aston Villa versus Manchester United tari puni La Liga match ko Dolanaism result rina Real Madrid versus Villarreal tari ko Real Madrid rina 2-0 ko ngam kanai Asai jam kabi sumicham kauri lorate janaba mugoita tongkute